Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Vanessa. Manipod probinsya ti Abra. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Vanessa tinapilik nga yawag yu kanya. Kas panangilimod yu itipudno a kinatao. May saak nga abrawenyo. Ngem jakon inlanad no sadino amismo dito'y abra ti lugar mi. Sapay la kumata da ito'y inak isalaysay kat pakaagsawan met iti adal apakay ranudan dagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay tenggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Vanessa dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Huston, anak ko, saan kan nga agsangit? Saan arombang asangitam di manangan lilaw a lalaki? Nagsakit nga minanang. Diyak lang yung pagkarupakas dyan ti madoktalak. Kunak no talaga abaro. Ngam adaan mat kaya man iti asawa. Anak ko, Isumat lagaya man no danduma. Kalaat-latan ayawag na sana matuloy dagiti pagnami. Gayam. Kalaat nga dapag nada iti asawa na. ay, damo pa ilaang apan nakakitak iti day di a lalaki. Nagpariknan kanyak ama nga lilaw. Kunamot ngamin anasingpot kan manangipatag anak ko. Kaputa ay ayatak nanang. Gaman yan. Ay, ala, Huston. Awan tinasaya at amapasamak kan kano agsangsangit kalatan. Aklunam ti amin. Kat ikagumaam alipatan day jay ama nangan lilaw. Ammong Vanessa, langapay lang amin day dyan lalaki. Talaga asaanan ang mapagtalkan. Lily, Iso nga uray namin ano ang nagkukuyog tayo. Jaklatan na yasidag tibagik kan kwa na. Nadlaw ko ngamin analastog. Naglaing nga sumao. Kunamnam muna ti amin. Gayam, pang cover up na dayjay iti kinaman nga lilaw na. ay, Vanessa, pasensya kan iti pa nagsasaok Amumatan, very vocalak. Linaplap dakla ti bagik ang nagsao idi. Idi saan mo pa'y anadoktalan ti amin? Ta syempre, gayam ka. Diyak kaya ta masakitan ka. Angam ita, talaga adjakon malapdan ti bagik. maawatan ka, Lily. Ay, pasensya kan. No impamaysak da atensyon ko idikan ni Tommy. Amok nga da pa nagpasugnod mo kanyak. Taado dagiti awis mo ajak mapatkan. Taimpang pangrunak ni Tommy. Ay na, bay amon day dya atomi. Kan bay amutan dagiti awis ko ang nagkadkadam. Sana bale, taado pa'y tigundaway. Tinasayaat, mapantakit di agpalpaliwa. Tapno mamimpinsanan ang malipatam day dya atomi ang manangal lilaw. Pasensya ka na nasitgan ka, ha, miss? Nakita kami niyang may saka dito, eh. By the way, siyak ni Mon. Kasinsin ko tinagpaskan. Kasta ka di? Ay, siyak ni Vanessa. Katrabahwak ni Ruby. Maragsa ka na kamakamamukan ka, Vanessa. Adapan ni Dirko kan ni Ruby, kasinsin ko. Ha? Apay? Di na kami imbagbaga kanya nga ada napinta sa kaopisinaan na. Anya? Amom, at ada nga minarte kinapintas mo, no kasta na kaisam ka. Bolero kagaya man. Oy, sana. Ipagbagak lang dagpaiso. Talaga napimpintas ka no nakaisam ka. Asino ayaday taamon akanayon nga istoryaam kanya. Diyay nga rod kasinsin ni Ruby. Di kan tumot ngamin di maray, idinagawis ni Ruby ije balayda. Naamamok ijay ni Mon.
Vanessa, saan ka alapdan iti panakisiningad mo iti kasinsin ni Ruby? Ngamne, agannad ka ha? Saan ka kumaabasta agtalaklatan? Agyaman na kitipan ng isakit mo kanyak, Lili. Di kag danag. Sinigurado kanyak ni Ruby abaruti kasinsin na. Nasayaat mo kasta. Ang palagip, saan kalatang agtalak adagos? Ha? Ni, taapay? Masapul nga amuam nga umuna ti background na. Narigatan. Ang mga nutsik boy ngay. O, di masakitan kan tumanan. Saan mo't siguro? Aglang-langamot ang nasingput ni Mon. Dayta nga rudgat. Narigat ti agtalaklatan iti langa. Tamakaallilaw dayta. Lili, Sapay la kumata di mo tagidaksen tinaibagakkan ka ha, Vanessa. Jakla kayat ang masakitan kan tumanan. Saan ka alaplapdan, anak ko? Kasayaatan siguro. No saan ka basta sumurot latan iti asino man ang mga awis kan ka. saan kayong agdanag, nanang? Kadwak ni Lili agayim ko. Jakmat kaya tagmay sa amapan iti awis ni Mon, May sapay abanag, anak ko. Saan ka nga agpaaram iti no sa dino laditan? Nanang, dinner laang dinangawisan kanyak ni Mon. Mangan kami laang iti restaurant. Palpalagipan ka laang, anak ko. Okay, agyaman nak, nanang. Amangan no gaputa sa andak akalanglang amangan. Saan kayo matan amangan? Nailuto kunti ka ninyo, nanang. Di nakpagdanagan. Kabailak nga si kaswan ti bagik. Alagaro doon. Mapankan, anak ko. Ngamnay, saan ka ko mga agpaladaw nga agawid? Kamaudyanan na. Namamu ka lang yan, Lily. Kanayon ngamin niya istoryahan na kakanyak ni Vanessa. Kasta ka di? Ay, si ka Vanessa Ichis-chismis nakgayam ka ni Mon. Uy, saan mo't, Ibagbagaklakan kwa na no kasanot ti kinasinit ang agayum. Huwag mat ngamin, Lily. Isa saan kang agdanag? Mabit lang, ha? Inak lang di comfort room. Agorder kayo lang ti kayat yo, ha? Siyak ti makaam mo, okay? Sige laang, Mon. Di na kami pagdanagan. In fairness, sana boring aka istorya. Saan akas kadagiti daduma saan nga agsasao. Angam saan kalatang agtalaklatan ha? Kunada adagiti kanulalaki analaing asumao kat bolero. Sika talaga. Dili ibagpagam. Ibagbagak lang tagpaiso. Diyak kaya tamay sagmak ka, Vanessa. Iso asaan ka kumaabasta agtalaklatan ka ni Mon. Saan ka dagdagdagan, Vanessa? Ngam, di lamang bali na maamuak ti kasat ko. Total, nabayagan ni agam amuta. Kanayon nakpay na sumarungkar dito'y balayo. Mon, Nasingid akon ka ni nanang mo. Naipanagnag kumot siguro na anapod mo ti tarigagay ko kan ka. aklunak, Mon. Agayatak matankan ka. Agpaiso, Vanessa? Wen, Mon. Sapay la kuma. Tadinak to alilawan. Pakaragsakak dayta nga imbagam kanyak, Vanessa. Sabagay, awan makunak ka ni Mon. Tamanipod iti niyam among kanyak, nadlaw ko anapudno ti panagayat na kan ka. Isungarod nga inaklon kon. Nabayag mo't nga minan anagaram kanyak. Friend, amangan no awan tumanan ti oras mo kanyak, itataadan ka ayan ayat mo. Di kagda naglili. Ikarik, saan akong amaawanan iti panawan kan kagayim ko. Agyamanak. Saan mo mat nga ira nga agbanding ta, No, adda pagnayo ka ni Mon.
Nakababain, syempre. Wen ka di. Saan ka ngagdanag? Siyempre, sa bali ti oras nga ipaay ko iti kaayan-ayat ko. Sa bali matkan ka, agayam ko. Vanessa, itay pa'y nga da ka dito ayan titawa. At da ka di padpadaan na masa nga ilay. Awan, nanan. Apay nga ron nga itay pa'y laang nga da ka dito. Akasla daw ururayam. Ibagam man ti agpaiso, anak ko. At da ka di sa inyo ang nagkinaawatan ka ni Mon. Pagkunaan nyo, nanang. Ay kasano, kat nabayagan asan asim marungkar dito balay. No jak mariro. Adda nasurok ang makabulan, manipod idinaudi nga imay ditoy. Apay, ada parikot iti relasyon nyo. Jak amo, nanang. Anya, ay kat amuam saan mabalin ti kasta anak ko? Kasaritam jay nobyom, tapno amom, no anya ti mapaspasamak. Kuyogan naklili, pang-asim. Ijay, sa dino ti pangkuyugakan ka. Kinasaritak ngamin ni Ruby. Nasurok ngaminan ang makabulan nga awan komunikasyon mi kanimon. Oh, Kat. Anya nga itimbagan ni Ruby. Madlaw nga addaam mo ni Ruby. Ngam, di na kayat tagsao. Nupay kasta, intad na kanyak ti baro nga address ti balay damon. Anya? Apay, makaramdamon? Well, kat di naman laimbaga kanyak. Iso pang nga asim. Kuyogan na kamapan iti address nga intad kanyak ni Ruby. Damdamagak kinimon, no ammom ti kala at apanagakarme iti pagnaidan balasang ko. Ngam di naksinungbatan. Aging ka anakla at aklae ngayon, tadamutin insangpit na amasikog. Anya? Dahita ti agpaiso balasang ko. Ngem di yu ida naranaan, tanagawid da iti lugar jay babae. Kasarita kanon ni Mon dagiti dadakkel na. Jakon si Muro, ta medyo agulawak iti biyahe. Kaya't yung asawan tata? Mga asawan ni Mon? Kasta talagang titurong ti amin. Ngem kas iti nakunakaon. Pasensya kayon. Tajakmet ammo no anya talaga tinapasamak. Nagsakit, nanay. Ay, Nagsakit. una yan anak ko. Anyan ti kasta nagbanagan ti relasyon nyo kon ni Mon. Apay akas na ti mapaspasamak kanyak. Apay asaklatan na kanayon ti mailid-liding. Nanang. Diyak mo no niya ti isungbat ko kan ka anak ko. Ngambay sa laang ti maibagak. At dahak laang dito. Saan ka baybayan? Iso di kagdanag. Andi ngayon ka, anak ko. Rumbang lang agbalin ka anatib kar anak ko. Di ka pa idagal iti napasamak iti relasyon as sinarrat mo. Mamati ak. At dapay dumteng amaspay ngam kadagiti nadadael a relasyon mo. Mamading ko, sana rumba nga kanayon ka analiday. Sana rumba nga sayang ang tibiyag mo. Gapulaan kadagiti naliday kan makapaupay ang naglabasan. Tata Leopoldo. Una yan. Oh, apa yan, tata? Anyat na pasamak? Anyan ta inulit mo payading ko. Saan aya amabalin amanong kunamlatan. 40 lang titawan ko. Palakain nakmat unay no tata kung kunamkit din. Si Kamet. Manong. Kunaklakit din, anyan tinakapasakitam. Tilagayam imo na nga awag ko. Ala, no kasta ti ko nam, Manong Leo. Kasta nga rutiyawag ko kan ka. Kasta aading ko. Nagmayat adenggan. Kaya't ko ti kasta nga awag mo kanya.
ading Vanessa. Sabong chocolate para kan ka, Vanessa. Sabay lang ko ma, tadi mo tagidaksan ti kastoy nga raramidag. Pakaragsakak nga minti mangisagot kan ka iti sabong kan chocolate. Mabalin ka di adiret saan nakon, Manong Leo. Manipod ngamin idinagbalinta na singad. Kanayon na ko na sarungkaran dito'y balay. Kanayon nakpay asagutan iti sabong kan tsokolate. Sabay lang ko ma, tadyak pakabasulan dito, Vanessa. Ay-ayatan ka. Manong Leo. Napudno dito yung panagayat ko kan ka. Sabay lang ko ma, tamamati ka kanyak. Awan tinlimad ko kan ka. Manipod nagbalinta na singad. Namamom nagiti kakabagyak, kat agtutunos kayo. Amin na naglabasak, kat naibagakon kan ka. Iso asapay lang ko ma, padi mo tagidaksen da ito ay apanagpudnok. Awan anyaman na, Manong Leo. Iso na lang ta sa anak pa anak kasagana. Namin duwang aminan ang napasakitana. Sa anak mat nga apura, nakasakanak nga guray. Ikarik da ita. Dahito ti pagbadok. Bagay ko dahito nga regalo ni Leo kanyak. Sigurado ang maragsakan day jay. Apaman asumarungkar no madamdama. No makita na asuot ko dahito abado. Kan nakarkaron ang maragsakan day jay. No maamuan na nga aklunag kung tinabayagan nga idatdaton na nga ayat. Panagkunak, ni Leo ti talaga na itani para kanya. Vanessa, anak ko, andan na pasamak na aksidente. May sa ni Leopoldo kadagiti napakaruan. Anya? Jack ammo no anya ti aramidak iti daydi akan nito, Mr. Lonely. Nang runa idinaamuak a dead on arrival iti ospital ni Leo. Nabayag sakbay anaklon ko ti amin. Nang runa ket marikriknak idin nga isu ti makatakunay ko iti biyag. Daydi metten tinaudi ang nagayatak. Ket agingga ita nga agtawon akon iti 50. Im-im na saklat ta alaglagi-pen dagiti napalabas a padas ko ken ni ayat. Tuy pagayam mo, Vanessa. Pagayam Vanessa, unayin nga agpaiso dagiti nagbalin na padas mo. Di ka mababalaw no naupay kan, iso ang nagbakbakit kan abalasang. Ngem tandaan am daytay ibagbaga ti kaduan. Aging ga si bibiyag ti tao, at dalata namnama. Adda dagiti gundaway ano kaano nga addan edad ti maysa a tao, santo dumteng tinaitani para ken kuana. Iso asapay la kuma, tadi ka mapukawan iti namnama. Tatunggal tao a maipasngay, at dalatamet daytay tao a naitani a para ken kuana. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Vanessa, manipod probinsya ti Abra. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo ang